Shubor nakaslem jong unongsan hima. Upa sambor lang ding do haka hanyo trik upanay rempang arajar arpulai ulawan ban tep kerteng hekmat ki returning officer hapo ka office tray kam jong deputy commissioner nagabenta banya kun haka election arajar arpulai ka ban salong haka arpu hanyo trik upanay rempang arajar arpulai uba sambor lang unya kun kumu kertong shimet haka ni election na pentor umkra constituency Habaya keren bar kinong to kubor hadin gajing tep kerteng nakaliang jong ba sambor lang ulapun snowy ki matray kam jong da kabaong bakum balayo i menta ki babon ki kena samla ki la ino shiteng ni ki jing pule jong ki kumta khnang bakin light na ki kam ki basneo badru bakinam jet e kalenti ka babakla nakaliang jong ka kinhon ka bahapo ka jingpet jing khmi jong ka sam khamti ka yale ban lumban lang badru ban kring ki khna nado kirta ki badang rin hado ki bala he banya shimbenta ki kam yale kai sports ba pher Shushu hagani kasni na kaliang jong ba sam ulapun sngoru ki matray kam jong kalong ban kenteo ya ka rap karyang ban naga Porsche kapor uju yarap iki nongrem ha ka jing senran lang jong ka seng ki nongrem badru kum kalat ban keneri ki lat jingerap ulashna ya ka farmers market nega yau jong ki nongrem hajan ka sam khamti petrol pump nong mensong hagani kasni uba sam ula ongru baga jingmi shakmat ki pajba ban kershan kalong ka ba I mean same ha ya but ulapun sngoru halor ka daw ba umi na ka seng TMC ka day halor ka jing sha khom sha te but ka jing bam yo lat ban tray light loj henrei wala kataru uburom ni kin nongelam jong ka seng wala da umi dan bentashu kum shiying hapo ka seng ru Ngihapan burom yang berok kandidat hak kata tempat bagi hapan yang kuni anut tidak ba jong milih politics ba ilhak bagi ba PNCM apa yang jengki dan support Liga Senam jeng Joseph di Pak absen Liga Senam jeng Pak Hek berabsen Liga Senam jeng Pak PNC mau official lang yang family MC ke jengki di lo kata kidan pada security candidate tu bagi hapan yang buram hi Pak Hek Pak Juman lang barbecue di Pak Raymond saya mau buat ibarang syumi pernah kini isap saya mau datang di appeal jangan sikit Pak kalong ba lania ikut konstruktif politics ke politik sebegini tay ki public campaigning jungi film snow begin bagi candidate hendak ingin yang halor kinong rem halor tikikam ki bagi ada bitray nadu kini Islam arja taksan di terter bat halor ki way bedeki kimat ki bang kwa ngorak minta konsumsi kolong ba ki kwa pala dengan ai bor dengan empower ki nak samla ki jungi di kata kadai ki arbenta kebenikong ya kadai bi kwa ban ketiu ki nak samla jungi kalian kepuli kadang ni di kani kadai experience dia jangan nak ngabat macam kam seng hilang Kapolri buhay bagi warak itu government college. Dikaju mentang ikwa ban promote ya ka education sector ko konsensi jungi da bang ikwa non ra ngin teh hadian ke kelas 12 pun kena sekolah drop out. Dah apa dia berbuat ke sports mak lagi ngin ada di Arsenal National ni ide ki bakan promote bai ke sports kena samla nadu kena ki beret ngin azam nadu ki is group kena nadu Rio do katsan senam is group ki ba katras senam du bak idam ni senior teams Haka keteng dalam Sam County, dalam Sam County Republic Cup, namun tadi kena under 15, dalam Sam County Sama Cup, namun tadi kena under 18, buat Sam County Independence Cup, namun tadi senior teams. Di hak ikan yangikuat promote saya ka rap, nomor bab ini ba, idan kajing itu kita bincang nama inong rap, aduh mensuai ba, kadang terkam lebih sebuah. Di akhirnya di senam, kadang itu ka jika untuk COVID-19 tu ada kajing itu lang perlok juga health farmers union cik elek di citing Jakarta banirap iki sembah iki dawai tibat masuk tenak bani tu ipiru ba ngalayu approval ngala izang banisna mentah ya ketua farmers market apa sam khamti nomor bengin sirap iki nong rap tanda ki sembah ngin sirap iki nong rap tanda ki dawai samdan kayo iki nong rap iki nyok market masuk ba kadang nong deko di ngala izang itu construction kamdai ka sam khamti wholesale market tadi ka farmers market bangin ailat kinong rep kijungi bikin yo wan hantu bakin yo banya salan bikin yo bani di kimarep kijungi te kania pada ngila kampaniar kejumut buka ini ngin strasan tang kinong rep dan konsensi le kijungi ki baik ba te hadin tu bro iki yetep yang kemarin umkaler kabala asap bottleneck ada ki popos snap bagi kena nomor song ki thang ba bikin yo ban peran itu kemadan tembak tu kemadan nomor bakadan kut kes spy ki ailat dan peran te de lor ko ki insiden bagi syara ki kena nomor song hak jin syak campaign nak sipai syarat senat dengan lipen ya keren mengah makan bagin solve itu problem ban adian ketua ngasim kiai ketua Ramadan na file ke petition by day menginyo kan kami ke Ramadan but da kajing ya kersan nam jong hatwe li school nong mensong but south li balang badan apa nong mensong adu kaseng kasi nong mensong
balang Catholic jong nomor song, balang Presbyterian jong nomor song, bat Pentecostal jong nomor song. Tingi terpat ngurat akhmat kabrom ke bakrau jong district administration. Bahkan ailat ingi mengimpinam kami untuk Ramadan. Kenang bikin yo ben mentoy nak berit ikun samla ki jongi. Nomor kemafi te ko konsumsi jongi haduk mentah kamaran football kampak dan ditang ketu Ramadan ke ba dak jingi tristom lang jongi. Dak jingi rapdam jongi honorable deputy commissioner bain immediate ikti custodian jong tu ke ground. Ngila yo ke jingbet kat bikin palak ben dispose tu ke kes. Bangin pinam kami untuk Ramadan namentaki sporting activities namentaki jingsek. Respons bagi ba ni gong makamyang rat marba hi bangi boros katar ni promote bagi ya tu berani menjong ni sampai te kajingrung jonga tu kapor sa TMC ru kadai lor athletic issues bikira kawe hi kadai gitu ka inclusion of Khasi Garu language yo ban table ka zuro jong lok sabah but kawe ngi baki address ka tu hi ka price rise ka bangi sit bangi nakaliang jonga si address ba nakapor hatu kapor biki ki driver taxi wat hatu kapor biki inoy kairu ka fastam ba i hat Islami bon le fikir ma ba ngawan ai ke speech ba patu ka arpasan bakal sarkar ka shintam ningi ki nang ni tripod so bahar long ka bala irap lam no ikini ki fastam ki kwa ban enhance itu ka tulak ujung ki ti de lo kita ki arnong dem mga rong sakti MC ndre kajinge kalong bangi ngina amnin menteri lak duit di kadang ni giding sakti sakum de filan no ka party de kadang mami no na ka TMC da ka burom ni ki bila sa party ngamdan ni iru kulong against ki ngamdan ni iru kulong against ki TMC kasulong bang ako wan mi ni Yang ka public response Pak Menteri. Public response see right from that time ro kita bi sam party ni kisutep tamo sam party arung sa TMC antay kita kada mo sam party ni ko independent no response ni ngasmo kabyang ningilit sa ka feel mo sam kanat no Betul betul. scheme perteng ke flood control and flash floods along the banks of Impaan usap ke bebas dan estimated cost yang ni ke project di 42.9 crores kani come involved tangi control flood conservancy tak lang ni kanot sulong tak lang ki benta jong mulai tak lang ki benta jong mau prem ti ya kani yang ada address rapor ba eli aji ngirap ya ke dorbar snong pentor ba ngihap ni timap lang ki dorbar snong ba kani umdai tambakan relief ya ke loss umdai tambakin Bakilia ita kiri retaining walls jang kawa andai kan penrelief ya kalau glory jang kawa amkrap jang ha wa serpi di kadi sapu art pun lagi pendai kron project tinggi dan kamban track yang kini kadan nomor PE ngi si timap lang ngasih sakat subah untuk operation tinap team begini pun kut lang itu ba wa kalian kami ni pengganong mesong golf rings serba di fiong si meraban ng stu kinahap ng tigi jaka kung sport riba kung tigi jaka sepo misauli kani ka jaka sepo kani kalingkian bro di kidan gi incident mengisi elek selingkian si isakut kali memang kapor kata kami bangamot ini kipor ngamot may connection kidi hiti kipor mengisi elek lang magigi perlok na Hills Farmers Union kanang kemah yung ada di ba yolong kita keng ong ma di ba sini ngadang kampak surak nomor surak ini di kabut lom ya keroy pa di kinang rap pli da belum di jur jang ki bikin diru dakam dan kali bukan awan sebistu sepo kan jinjari ki di mana kan dia pengawan biang sabri baru mengailong meeting ya kan dia bukan ya election campaign sa jonga di kesakut kali jonga stu di liur bah dia kita jinjai basulong kelama di penyangat 6 kemi ya kali bangan mat itu nomor sakut ban ngong hi di nong kemi ngong soba penjak lamingan namang de job kon lu nomor surak sa sini ta so isi yung mapasyan gitu kan ikwa man kentiu ya kada karyang ru nomor ba inong rap hi di butlom jong kayo akat di kajing ide bikin rap kuma situ yang pi ladin adu di por musuai ada small dan lebih manam dan sisi bae kita ya rekam lang bukti akan propagate secular minutes to form irrespective of caste religion or community we have to unite as one and promote this consensus. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela